Znate za početak. Uvek kad branite malo, u džiu-džici branite ovde, ne ukrštate ruke, a za ove situacije što smo radili uvek pokrivate lice što je normalno tako. Zato što ako će da vas udara u lice, morate se pokriti. Bitna stvar, svaki put kada čovek krene da vas udari, ako vi podignete puk, on će da izgubi balans. To je tako. Vi držite ruke tu, ako on krene da vas udari, gore puk. I vidite sad kako padne s rukama. I uvek će ovo da se desi. Tu, kako kaže udari, tu. Zaokruži, pazite ovo, idem ove preko jedne ruke i upatim ruku. Druga ruka ide underhook. Zalepim glavu na njega, prvo. I sada na strani gde sam upatio overhook, to je ovo leva ruka, zakačim nogu na toj strani. Da ne može da uzme oslonice, vidite to. Odavde, samo pazite na ovu ruku, ovo vam kažem, i ovaj gore da pazi, sakri ruku, upati mi rame. To. Zato da mu se ne prekotrljate preko ruke. Možete da uradite, da mu stavite samo ruku. Vidite kako mu stoji ruka, koja krenem ovako, ići će preko šake. Tako da ovaj gornji nek skloni šaku. To. I sad idem most u levu stranu, guram ovom rukom i tu, ako vam kreće udarac, ja kuk gore. Kad spusti ruke, izaberem stranu. Uhvatim overhook. Druga ruka, uhvati underhook. Tu. Znači, bukvalno ga zagrlite. Držite ga da se ne izvuče gore. Na strani gde imam overhook, zarobim nogu. I idem sad most na to rame i guram ga ovamo. Tu on krene, hvala, zarobim nogu, most. Ok, ajde.